أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتي أخو أقومين كمي هو مدوه جريع شانا ما دفعوغا ميمسكتوغا كوريا ميجندا سلسلة رمضان ما أقومين مدو كندال مفهو أنكاوس كوريا ميجندني أقومين مي سلسلة كوري ميغندن رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سنتو کے مچا خاص كوري فاوا درست کے اگوتو اگون میں مہار كوري ميغندني امام بخاري رحمه الله جمع كورفا الجامع الصحيح صحيح بخاري کے مختصر نوتا كوركو جمع كوري فاوا فهو کے جمع كورم کے شرح egoto agomen emme fahum wahaka dakka fani salis evana hadisa behegotum agom mere wahaka dakka fashani salis devana hadisa behegotum agomen sharha kurom megendani kitabul iman kamuge cheptaga imam bukhari rahimahullahu mi riwaya tafatu tintanega jama kurawaf nota imam bukhari rahimahullahu kale fan gal jami sahih ga mi riwaya تنتنقى جنوا فابي اغتريغا باب اتباع الجنائز من الإيمان جنازة تباوم نوتا جنازة بابريبون اي إيمان كم غترين همين كمكي اوندو من دنو من اسفبان مي بابوغا امام بخاري مدن مي چپٹا نوتا مي كتابوغا امام بخاري جنوا من جندوا باب تاكي اي إيمان كم غترين ودي جندا عمل توغي ذكر كرمجه كتابك نوت چپٹائے اما مي كتابك نوت كتاب الإيمان کے امام بخاری رحمه الله گنوا فوا بابکی باب اتباع الجنائز من الإيمان اگی ترم باب فضل اتباع الجنائز جنازہ تباون نوت جنازہ کا بیور مگے میک مگے بابو گنوا فوا ہنتنگا ہمیں فدائم بابو من انتظر حتى تدفن جنازة جنونو فراتك نماذج كروي أميهك نماذج كان نمي كفولوغا ورلي ويجوم الدان انتظار كورا ميهاجي بابوغا مي رواية كي إمام بخاري رحمه الله أبو هريرة رضي الله عنه فرق نروا فوا رواية تبفونا إنجو داغنا أقول من مي دارستوغا صحابي بيكالين اي راوي كم غوانا ما بيكاليگه واه كفرتن فار ذكر كروي رغول ما بيكاليگه ترجمه نوت بيكاليگه سيرتا بيگتون واه كدكا فوان گتون ابو هريره رضي الله عنه سيرتا بيگتون رغول من نووانا حديث کے شرحا گا واه كدكا فوان رغول من مي درست يوتيوب upload كوري فاوا يرغا رغول من 33 وانا درسا ادي 34 درسا 35 درسكا ابو هريره رضي الله عنه سيرة ابيغتون ور تفصيلكو واك د كيفاوان اغندو ابدوس مي درسو غتريغا حالتنيا كورا غتون دنوا دن جهجيا ابدنوا ابو هريره رضي الله عنه كي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن نقول كورفي اما مشهور اما جن روا كورفي راوي امبي ما كده فانا راويه السنه سنه راوي لقب لبدا غنوا فاوي ابو هريره رضي الله عنه ترجمه انه كده فان سيره بلهم بين فلوا كما فان وكل دن فدان اقول منجه تريس تيموانا درسا تريس هترون درسا تريس فاسوانا درس بلوا لفون ورا مهم كمكس مي حديث کا ابو هريره رضي الله عنه فرا پلون اسفمني ان ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفيه من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا
وكان معه حتى يصلي عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. قيل ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أدوى السوا مالك أبو هريرة رضي الله عنه رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أدوى السوا إكادك فانو ودالوي أكثر أبو هريرة علينا فصدقت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. أندو أوس قتكم مان دنوال مفو شرح الجهلانا كلون دن فدان أبو هريرة رضي الله عنه ترجمة بيوتهم من باك دكافة إسوي واتيبي أقول من مي هذا تقا إكري فانو ترجمة بيوتهم واحد إنه الدكان إذا اسمي حديث بس فلو أقول من بلا لا رجع فاه كروي إكما كي مي حديث بس فلو بيان كروا فاوا دارما جي بودوكان أدي الله سبحانه وتعالى داده كودا كودا عمل كفس مي أمة جاهل ورنا دفوا دارما جي بودوكان إجي تورم أبو هريرة رضي الله عنه جي علم مريكان نوتكريك فانا حقوكان بسنة جي نبي صلى الله عليه وسلم سنة جي راوي جي لقب لبداية إكام جي متى صحابي بيكرون هكي وداية النبي كان أقومنا مي حديث بس فلون إنجن دي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفني من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا مي يكو مسلم جنازة ين إيمان كما يكو درميا ثوابا إديجن إنا بعبر وجه كما فانما وكان معه حتى يصلي عليه ويفرغ من دفنها إنا إميه جنازة جمتش نماد كربي أدي جنازة جنغس ورلي وجه مداندن جنازة يا بعبر وجه كما فانما فإنه يرجع من الأجر بقيراطين إنا إمبري أنه شيء دقيراطك من ورق درما يكوكي. قيل ما القيراطان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قريهوغا دنبني قيراطانكي نوتا دقيراتكي أي كوتشتوه نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفني مثل الجبلين العظيمين بودو بيا دي فربداغي منبر كل قيرات مثل أحد كم قيراتك نوتا قيراتك منبر قطغا بيان كروي بودو بيا فربداكي أحد فربداغي منبر ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات. إفو نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفني ميهكو جنازة غاباوري نماد كرمفو ولو نولانيس إميها إمبوري هنجج كما فانما مي أقومنا ورجينا دماء وكمي مسكتك الدويرغا مسكتك جنازة ngotima hame kana أقومن جنازة نماد غاباوري مفوغا ولو مغاباوري نوي إمبوري داني إمبوري هنجج كما فانما إميهكا قيرات من ورو دارم اللبين إجمعنا كي ولو ما هم يباغي وجيا دقيراتك من ورو دارم اللي بجندان. فقال ابن عمر رضي الله عنهما من روايتك أدو متير صحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أدو السوي أبو هريرة رضي الله عنه يقول فيدال وأدو السوا ابن عمر رضي الله عنهما بدال وني أكثر أبو هريرة علينا تمنى من نفر جنان أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم علمه الدوافي نوتا رواك ورفونتا جناي. فصدقت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة عائشة رضي الله عنها أبو هريرة رضي الله عنه بدال بسفر تذكر فيه وقالت إكن تذكر فإكمنا vidalo سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تمن كمان أدو السبيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدان حديث كرفات. فقال ابن عمر رضي الله عنهما vidalo وني لقد فرطنا في قراريط كثيرة تمن منا ورقنا قيراطة نوت ورقنا أحد فربد فدا دارما بدو
amal takun mahrumege hingejje timam menna waragina hewkanta gellige hingejje comme kas hadis ge sharh agol me jahili ma agol me na itora fasiha wegen dan furtama kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korvani janaza ga baweri umuge matiwerika janaza ki lobete khunne muslim alaku mi duniya haya duko diu mafoga emi hage qabra ki ename adi en isbata nisbe kurewi salatul janaza no ta janaza ge namade bes ekiyeni janaza ga bari maki em muslimaku anem muslimakan ada ko den je ha haggu ge terengen haggu janaza ga bari maki matiweri darumaya thawab hurikam janaza ga bari mge sobun libe thawaba darumage wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitanuga hadis kurawaf miwani janaza ga bari mge terega himene darume agum balala ruga e mayyita ya namad agumen koddinima note mayyita ge macca agumen janaza ge namad ada kurima agumen nasha mayyita ya darume bahuri mayyita libe daruma ge terega e mayyita ada koddenje haggu ge tereng haggen agumen e ada koddewni e farata ves haggen libi agumen ne kam ge daruma libi genda دبنا كما كي رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريهم ابن عباس رضي الله عنهما روا كروا فني مؤمن عليك مچا توحيد غهول ورين كور سالس ميهم جنازه ge namaz koffi kama vanama emi haka manake janaza yaka suwaruge wajib wajje ema duniya matiga dirtibi mihum mayita taka kodde waram muhimukame janaza ga bari maki kam ga daruma kuna wadan ne fadan mayita ya libi ada gomenna libi gende e na taka gomen kodde du'a ga sob libi ta khunne janaza ge wa hakika gomenna awa hakenu maruge wa haka gomenna ba fadan not anu fadan gomenna janaza ge wa haka wes alenno gomen wara ginan adu ham janaza ga wa gomen ge tere bay befulung hamaga mos haya puluga janaza ge eki namaduga bari lwafan ena maslobe ta khunne janaza ga mi bari umaki ege sobun agumenna war muhimmu faada take libade kam khassa ko agumenge iman kama agumenge wisdom agumenge fikura agumenna emme boda maruge matin handan ko dene kama ki agume janaza ga baberi marwe fawa mayita kataka agulmen khidme kurno to marwe fawa mihun taka agulmen kura duaya agulmen ekan kama haziru maki agulmenna maruge matin handuma ko dene kame em rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurwa fa akthiru min dhikri hadimil ladhat foni miru kan ladhatta fundu kolla neti kolla maruge matin tabam handuma kurun gina kurash e handuma kurun gina kuruma takama nabiyya sallallahu alaihi wasallam gomenna devva fawa en irshadaki ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah tabamihum qabristan ziyare kurun gina kurashe e qabristan ziyare kurumaki tabamihunna maruge matin handuma koddeno to qiyamatu ge matin handuma koddene kamiki ala ena isahitakum miduniya du ko dan jehidane kan كم فدا وقتك جابستما مهياتا وكيل جندان جهدان كان دنا على إكان هندان كوره على إنجي عملتا إنو مهكا دنيا متيجا تفاتوا إنجي أدب أخلاق إنجي معاملة إهم ميهنا تفاتوا إن هناني دادي دم بستما حياتوج إم فهو سكنتو تمايا وكيل جهدان كموجي انتظاري كما تيارو mi umraka gule kamennu mi balihanata gule kamennu ekam lobeta khunne agun men janaza to ga baberi vumaki thawabu gotum mihaboru
darumaya thawabu libe kame gotugo rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwafa wani sharutu kurawwaf miyal gome warabada handan kuran je kame nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwaf miwani man ittaba janazata muslimin imanan wa ihtisaba mihaku muslimegge janazaga baberiwi emiha iman wegen hure adi darumeyan edigen kamuga wanama ehmi malgulmen iman wan jehe konkamakan ekamaki ei algulmen kuran jehe kamekkama ekamuge darumaya thawabu hurikama adi algulmen eden jehe ekamuge darumaya thawaba hama timage rattissaku maruwima timaga mihaku maruwima nuwata rattissegge gattimaga mihaku maruwima nuwata timage belumuge dashugawa mihun kore mihaku maruwiti nuwata tima hisabaka campaign kurmunda hisabuge rayitaku maruwiti nuwata tima hisabege werikan kurmunda hisabuge mihaku maruwiti emihege ailaya tima emihege janaza ga baweri wakan dekkuma nuwata enumwes maqsadega da diumaki midarumayan ena hushelene kamennu nuwata ene midaruma hasuluwane kamennu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sharutu kurawwa hadis kurawwa miwani imanan wa ihtisaba iman be mikamuge darumaya thawaban adagen ewa gomen nenge ramadan basa gomenna dade midaka do gomenna wakiwegen di iruga agome adwaham ramadan moge darumaya thawabuge wahaka adwaha iruga من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ميهك رمضان موغريغن ريالك مغا إيمان كما درميا ثوابا أداغن هر قائم وجيا إنك إسودي فسوي جندانتي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة القدر وليري إيمان كما أوغا درميا ثوابا أداغن هر إنا ريالكم كفيا اميهجي سويدي فافا فسويجي هنجي من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب ميهك رمضان مهروده فائرغا ايمان بدرميا ثوابك انتظارك اميدك درميا ثوابا اديكين انا اكن كراك مفانا ما انيا انغي سويدي فافا فوهيجي هنجي همما متاغس نبي صلى الله عليه وسلم شروط كرفا في من يقول من إيمان بدرميا ثوابا أداغين إقاستوغا إنيتوغا يقول من مجنازة بابرهم يفهم حديث كرفني وكان معه حتى يصلي عليه ويفرغ من دفنها إميه كان نماد كرفي أدي إينايا ekuro namada foga ena warlevi jomaddan den baawede wejjiya fa innahu yarji'u min al ajri biqiratain ena embori annani darumagi goton de qiratuge min woro libigane genne qila wa mal qiratan sahabi bekal suwal dan rasul sallallahu alaihi wasallam gari hoga qiratan ki kobato ekale fanu den e jawab e devon laba takhunne furata makamaki kuro golden ne fadan maruge matin ogomen nan handan kodde muhimmu kame janazaki kuna golden ne fadan ay umraka bali halataka gure kamenno tima janaza egge kurimati ga hutte iru dota marwe fa e mayyitaku ufuligen dairu e mayyitaka namad kura mun dairu tima ihsas kuram wane e mayyitaku waluga walule mun dar tima ihsas kuram wane lobata khunne ay algon men fadan hinga binga be as goswe ulunu insanek algon men fadan janazat hoga baweri be mihun emihi kondomati go ufla waluda ulunu algon men kala insanek miedo ena algon men ge addandi matiga ufuligen gendebeni kan miedo ena evani kafunuga lewifa kan algon men ge attakun gengos walulani kan ena kan e sahara ge tere nikume genne nadebene kan miedo algon men e gotuga tibe me sahara e wadi nikume gen anneyruga algon men ge delelon e manzaru de keiru algon men ge delelon kavvolu de ke hindo algon men ge delelon miha gengo suwalu lewetan fenne hindo algon men ge atun e qabura e wala veli lewe hindo algon men handan kuram wane madama
ki kuranto jehigen namada fo istimage janaza kurwege hingadaneka madama timami halata annanika enkamun janaza ga bayrumge darumaya thawabu haqqotuga libeni algume mi ihsas kura haluga janaza ga algume bayribi lobe takhune ebeni geekum mihikum arwejje bunairu algume na emme furtamawes ihsas kurwege ndani egega emme bali miha marui kama nuwata egega huri emme umurun duwaswi miha marui kama ena masago menna kita gento fennani nerevetan egega wa emme zuwana egega huri tuttu kujja egega ule zuwan kujja muskuli miha duniyega hutta bali miha dammati ga ovva ago menna fennani enu mihe ku nerevetan emima mi umuraka gule masale no mi bali halata gule kamen no komme hidegge sago mi hayata wakibe gendan jene kan algol men dannen jene kan ballawa algol ge ustad masjidun nabawi ga mi hadith sharaqo devamun abdul muhsin abbadu ge darikalon abdur razzaq hafizahu allah widalu wani kiyade wani mi hadisa guligen mi hadith sharaqo devum widalu wani مسجد النبوي قتمنا من جنازة كريمة ميو كيادنة أصور نمادوغا جنازة كرم فوت من قبرستان الديامة جنة البقية مدينة قبرستان بقي غرقت صحابي بيكلون فستان ودفاوا قبرستان مسجد النبوي كاريغون تمام من قص جنازة نوت قبر ورلو مفو امبري مغومتيغا كيادي ميها بني تمنى كاريغا هوري زوان كجكو تمنى دكيه كونيفا ويفالي امكم مدينة مقبرة بدس ورول كونيفا هنان سوبكي انما دغا تين هترفس هميهم مچ جنازة كورن جيدا كونيفا ويفالي دكا مفو زوانا بني ميوتي هذا بودكو كونيفا تنوس ولكي mi waduga waduleve mi haka hada fasehawane ifade isharate kurma fahwe etanon nikumegen timam men diyi asurna madaf nikumegen diyi mi janaza foga maghr namada foti manname janaza kuri izwana ge machas janaza ge namadu timanname maghr namada fo kuri izwana ge machase ezuwana gengo suwadlevuni ena gelol delolun deke e kawwala kamedo ena wahaka deke kawwaloge obeta khunne mi kan wonno gotiki algol men sahara evadeni kume bayro janaza ga bayre war ogol men emme bodan hadan kuram vikamaki madama algol men na mi yogoto baddal kuffanika e algol men ge mi hegge muhimmu kan duniya macca kiteme muhimmu yes ena balan jehfati bi muskuli mamba fanti bi kamugawiyas ena kitemme lobi wa ambinna firin huri kamugawiyas ena ge sobun yatim wana kitemme kudakudin taketi bi kamugawiyas emi hegge ajalu as homom ma ko emme hindu kolebes lasnu korven ibra libiga tumattaka huri filawalta nikam ballawa akhiratu gamatin hadan nukurwegen ule mihe ka sadafere beka nun korbeka dako ibre hasil ko de mattaka vidaloni timanne huga annas gowagen wada gannawani maqbaraya algon men janaza ta huga baweri wanya algon men gina maqbarata ka badevene gabrostan ta ka devene etanton go algon men na midenne wonu handan kurwegen dane komme kas ebeka lako emi haya dakkalani qabristanuga walule fahuri qaburta mahanata suwala koravani e mihir mi hay mitiba qaburta terega tibawina ma tibage eduma kino to ummida ki ko bahi mihira qaburta ge terega tiba o innama tiba edeni kunkama kan heje ena denne witiman edeni emburi duniyen annas timang edeni emburi duniyen annas endo be kala ku dalwani allah ge ala mihra miha tiba tihri mi kawwalu tahuga tibi mihum ummid kura duniyege emburi awman ummid kura duniyege tiba tihri
adi tiba maren nuwe kavvaluga walen noleve ewogutu as jomo kuring mi duniyen awman ummid kura wogutu as jomo kuring duniyega hutta duniyege beenun hifashe aluweti washe allah alukon ada kurashe uradun taka durheli washe allah subhanahu wa ta'ala ge wahi basfuluga wa fadan hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un mihi kare marwan nahidu ena dannawan alge werrabbe mila amura duniye funuwande la'alli a'malu salihan fima taraktu timan nukon muri hiyokanta kullu mattaka la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun allah subhanahu wa ta'ala wahi kuran kalla hama hilahin kunnuwane hama hilahin kunnuwane kom kame kurmattaka hiyo amal kullu mattaka duniyen awman allah godatuga dennewum ila subhanahu wa ta'ala ge haddatu ganna jawabaki kalla hama hilahin kunnuwane ei hama kani enage dulum bunali baheke ene ngoti ambura fonu veve duha hame barzahu ge alamuga etonoge adabu de kumattaka otume lobe takhunne hen kam janaza tahuga bawe riwayro mi ihsas ogumen kuran jehen goy balanan ekogone ga fenilan dekilan hi samasa kollan duniye ga waka dakka ogumen da tanen nun ay medo ogumen hinga fa go suwanas madama ogumen ufula fa gendewe medo ogumen ikhtiyaru ga dairo madama majburun ogumen gengos ekavwaluga walu lewene emburi ogumen naka nikume genne nadeben ifo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hadis bas fuluge sabun sahabi bekalun sual kuravani qirataki ko bato rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kuravani qirataki ay bodu biya vegemwa farubade nota de qirataki ay bodu biya vegemwa de farubade kum qirat ge minbaraki uhud farubada ge minbare mane ki namadu janaza ga baweri wajji kama vanama adi emiha warulaf maddan dem baweri wajji kama vana emi ka daqiratu ga minbara bali bigende hadis ga fahatu kolon ngol menna eba inge husse kani namadu kula miha ves qirata ga minbara libeka husse kani warulumu ga baweri miha ka ves qirata ga minbara libeka ehm bima namadu kula miha yasha adi warulumu ga baweri miha ya e dekanto ga baweri wa miha ya daqiratu ga minbara libigen danika uhud farubada ge minvare mikan sahabi bekalun navs bodu ilobata khunne sahabi bekalun navs mikan bodu saubaki tibe funenge wada gannawane janaza namade galgome mikura kamaki huttilagen hura gomenge muslim akhaya ukhtaya taka hatoru takbir gome baweri welani furatama takbir fa suratul fatiha gome kiyawani dewan takbir fo ogomen ibrahimi salawan ogomen kiyawani timmana takbir fo ga mayita du'a ko den hataruna takbir fo ogomen salam deni lembi gudumen ngoy namade no e kamako e namade lobe ta khunne mi waruge kuda amalen ogomen ada kolli ma ogomen na qirate ge minwaru nota bodo biya farubade ge daruma ge minwaru nuwata uhud farbadage minbarge daruma ebe libigende uhud farbada lobata khunni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyukamege daruma maddi misala kunga jassawal uhud farbadaki khassa kan huri farbade rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurva fani jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu أو كما قال عليه الصلاة والسلام عهد فربدك أي تممن فربدك دك لوبوا أدي تممن دك لوبوا فربدك جمع ذات كتريغا همني فربدك إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم فربدك خاصة كمه دفوا أفوي عهد فربدك عهد كيوني فربدك بدو كما ekati gandeng hem waking hen evves farubade ka nula hunna farubade vima madina ge utur faratuga hunna e biya bodo farubada masjidun nabawi warga gadaka
faswarka kilometer duruga tibe fene godana uhud hangurama hingadiya maqamay tangay e forobadage diguminuga gagganda kan 1 kilometer hore diguminuga ekkolon fetege anekkola 1 kilometer algomenge mi fura malega 2 kilometer hamanuwe mikala tin hataru malege digumin hussegani uhud forobada hore fula minuga 3 kilometer hore male vure nota demalege min bara fula usminuga kilometer ka vure us kilometer ka vure us comme que farba den algomen naka no ekiren enamas farba taka bimuge eki kankama be ilmuge ahulu werin uhud farba dage bodu minuge mimbor ballawa ebe kalum vidalu wani 40 billion tanuge buradan uhud farba dage hunna 40 billion tanuge buradan uhud farba dage hunna algum emme hataru takbiruga baavere velima allah subhanahu wa taala devva darumage min 40 billion tanuge buradanuge thawab algum menna e hatorra koto ge sabon not hatorra takbiru ge sabon e badevwa e komme hewka makan allah subhanahu wa taala diha guneya ituro ko devwa hadoga em ballawa hataru sateka fansas billion tanang algon menge midaruma buradana balafiya mi zamanuge minun nota mi duniyege minun min kura kama wana mas ihsas kollu mattaka mi waruge kame daruma hori kame algomenna enge iru algomen kiha warakato e darume adage e darume visnag algomen e kama hazir wani alhamdulillah algomenna dade faseha algomen ge teren komme mihe ko nota komme be floke sakaluge speedan ambura na mafo malege bimuga 5 minute nu nagana algomen kitemme durga hori kamuga wes janaza korwe miskita hame algomen datur kofa daka algomen ne inge komme namada kafahu janaza korew munda miskita ki kobaka komme tanega wes adi egi turun lobeta khunne evo gutega namadu korwe komme janaza ega mane ki eke de tinen hatare bay far hator mi hunge macca bes janaza quran dimawe en komme majita kan algol menna miden ne on worge daruma libiginde hame kani en namaduga e hator fara algol me baweri kon evvogote gago men namad kori kam gawis subhanallah allah subhanahu wa taala ge dilati devu mamed visna wa algol den nabi lobete khunne mikam bodu wegen di sahabi be kalunna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma fada ilm wari rasul sallallahu alaihi wasallam gari hon ilmu gene wadagen nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnata tabauma intihaya lobi kuravvi bebe kalunna vesmi khabar li wadagen namu haram wadagen nabi haram wadagen ibn umar radiyallahu anhuma ki rasul sallallahu alaihi wasallam gari hoga uluvi zuwan ilm wari hin ali bekal agu men hembe inge emme gina hadith riwa ko bekal unga terega ekade fa himin wada gannawa ekade ko fana ki rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatan amal kuramuga adiya khilaf bekal mashhur bekal ekade ko fana ge fara pulung asfa we muhammad sallallahu alaihi wasallam namaz kurabi ko tan namaz kuravvan ekale fanu ulu vigotan ulu masakke kuravva faave ade khilafa ekale fanu ga fam pulu namadu ga sida kuravva huriha ingil take qibla ya dimaya vidalo mongendawa miye muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sunnataki faage ingilita muli mihage munu muli mihage hashigandu ekiga qibla kurimat koggen hure namadu kur ekale fanu muhammad sallallahu alaihi wasallam da turfru tawga
qada haje kuraman nota kudaka muhajatan nota enun kameggawas madu kurvi tanegga wiya ekale fanu madu kurvi gotan ekaman hajetterege nuwa kamugawies ekale fanu madu kurava mugende be kale Abdullah ibn Umar ki Madina ge magutoge terega ekale fanu ge sawari ga buruj as-sawa datur kurava vidalo mugendawa Abdullah ibn Umar ge sawari ge muggadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge fam pulu biswefawa tanegga jehi wada agatumuge nota bihumuge ummiduge subhanallah kumfada loibetto kumfada tabawmet Madina ge magutoga ekefan awhar wada ginta etad duhe fahummes e magutoga ekade fanu buruj as-sawa uluwa kurin denne fada ekade fanu ge sawari ge mogganu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge fam pulu bisewunu tanegga jehumuge ummidu ekefan awhar wada ge Muhammad sallallahu alaihi wasallam awhar wada ge no fo sahabi bekalunge terega ebbe kala ko anebbe kala kan ilmu badal kodde mun dia diumegge terega Abu Huraira radiyallahu anhu mi riwaye bayan kurevima ekamamedu haram ve wadagen Ibn Umar radiyallahu anhuma e vidalwani Abu Huraira e vidalwani tiditto ballawanti mambenumve Aisha radiyallahu anha gariha fonuwa suwal kuravani Abu Huraira eba vidalwe mihe ku janaza ka baverive namadukon adi wardafu maddandem baveri vejjiya emiye ka daqiratu ge minvorge daruma libene ei tedufulet nije Aisha radiyallahu anha vidalwani sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ifadan hadith kuravani kontiman kamana adu sevime timan kamana efadan adu essevime hinduga Ibn Umar radiyallahu anhuma vidalwani Abu Huraira timan bekalun navre riwayen iture ekade fanuge ilmu iture ekade fanu timan bekalun navre gina Muhammad sallallahu alaihi wasallam garihum ilmu hoddawafi ehim vergumenge ma kamana Aisha radiyallahu anha vidalwani Abu Huraira radiyallahu anha ki timam men emmen getere Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya behe gotum emme ginan ilmu libi wadagen fawa sahabi efo Ibn Umar radiyallahu anhuma vidalwani laqad farratna fi qarari kathira ba riwayat ganna gotu kayfan mi vidalwani timam men gina guna vegenwa Uhud farbadage min worge thawabu gelligen hingejje mikan engi wadagen fanuwati algol men engi tibe algol men tabawe weni kiha warakatu eha fasairu kumme janaza eg khabar algol men egen miedo ihuga wiya faharega nengi janaza nimge hingada mihe kan nengi janaza kuffan ekamako algol men miedo atugonna fona nuwata enum wes wasile takum ogomenna janaza ga khabar hunani libi libi ogomenna kumme janaza ges bayrum ge fursate bay be riwayatu ganna gotum Ibn Umar radiyallahu anhuma ekade fanu Aisha radiyallahu anha gariha fonuvi be kada ku wada ganna wande ekade fanu intizaruga dekola hingawala hunnevi hama wadulima wes namadu kurima libe fadan Uhud farbade egge minvorge daruma libene to yakin kuraw mattaka e khabaru as dennevi ma ekamana vidalwi timan kamana adu essevi me Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fadan hadith kuravvi e hinduga ekale fanu appulun kudiga koltake nangawa duran ukkomum vidalwani mi fadan timam men etaqiratakum mahrum wegen hingajje etaqirata timammenna nulibi hingajje manaki eta janaza ga baabere nuwi eta janaza e walulafu maddande timanna menna nutbe umoge sabun eta darume gellige hingajje lobete khunne konfada matiwere dida dewmetto Allah subhanahu wa ta'ala hadotun algomen hutti hurela mikolla emme janaza kun efoga e janaza e huga walulafu ma hingajde hingajje kama vana ma algomenna Uhud farbadage biya darumage thawabu deguneya libigen dan doa ka Allah subhanahu wa ta'ala gomenni
هيو بس أدوها هيو بان عمل كرا بيكم قالفو مفدر ما يا ثواب حقوا فدقوتوا إلى سبحانه وتعالى كيمن تركن أداكم عملت كرا بيكم قالفو ما دام قياما محشر جمادانا الله سبحانه وتعالى دربارا أقول من هازر كرا بيهندو أقول من هيو كم في فوريجم إلى سبحانه وتعالى رسوا فدا عملتك كريفا وبيكم قالفو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.